What's up guys, this is Tatak Kristohanon and today we are in upper room Ikulan, and these are the disciples with Pastor and this is Games. Say hi everyone. Hi. Be right back. Reminder sa inyo, atong kanan. Kung dili ka gusto nga mag-left behind, sige na mag-left behind, mabilin. So ato na nag-ibilin, pero daan ang makapa-left behind ito ah. Pagmana ko pray, pagmana ko pick, worship, pagmana ko sa worship, praise and worship never enough. Ta-da! Huwag pusong legal dayon. Klaro na kay praise and worship mo sugot o gag never enough ang katahon. Pagasimbahon. Never enough po din yan. Kay klaro sa atin. Guys, welcome to Tatak Kristohanon and last days Today we're going to we had a game na aming itula about verses. Dili English agad tanan. So dayon, ikaw ang mag-make up sa atong Lipstick na consequences. wala favorite. And then,
Sige, panulat ka. Pwede siya mag-lesson. Ay, katawa. Pangit mo. Okay, ano? Ano daw? Mura? O, sige, be. Beng! Tanaw. O, narag brush. Asa ang chick? Katawa. Pasagdi siya. Padoon lang imong naw. Sige pa. Wala pa to. Asang chick? Oh, kani. Bisag asa na. Lipstick. Ayaw, paglayo. Padoon na. Parang kita madugay. Ayaw, pakita ngipon kay bukanan. Ay, pasagdi ninyo. Ay, master ka mo make up. Kaya siya. O, sa kilay. Napakagwapa ng speaker, oh! Kailangan pa sa gilid, eh. Ano, lagi na naman nagpapula-pula. Give your face in there. Ha? Picture sa dala.
Dali na lang, kaya na kayo complain. Wala complain. Nakakagigil na ako. Nag-ilap lang yun. So, 200 pesos. Saan yung istorya sa kwan? Tatak Kristohanon. Kita. Ay, kabalaway mga lami. Ambil. May paghihatan na lang sa tingwan. So, na sila presentation karon kaya nakadaog sila 200 million pesos. Oh God! Oh God! Get him out of here! Get out! Thank you for everything. Tatak Kristohanon, thank you so much!